Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pokazat ću vam kako da napravite zanimljive takozvane mock-up slike. Mock-up slike su u stvari gotovi šabloni u koje vi ubacujete svoje unapred pripremljene slike. Jedan od najpoznatijih sajtova za automatsko pravljenje ovih mock-up slika je ovaj sajt smartmockups.com i tu imate neke besplatne opcije, naravno ograničene, a ako želite plaćenu verziju ovde imate cene. Ovo su cene na godišnjem nivou, a kad kliknete ovde, ovo su cene na mesečnom nivou i ovde vidite šta možete da dobijete u okviru te cene. Dakle, ako želite možete da uplatite na primjer jedan mesec i da napravite sve ove mock-up slike i da posle otkažete članstvo. Ovde stavite kursor na ovo Browse All Mockups i ovde imate nekoliko kategorija kao što vidite: tehnologija, štampa, pakovanje, odeća, kafa i društvene mreže, s tim da je ovo društvene mreže samo u plaćenoj verziji. I najčešće se koriste ova oblast tehnologija. Kliknite tu, scrollujete dole, ovde izaberete opciju All ili sve, a ovde kliknite na opciju Free, odnosno besplatno, i opet scrollujete dole. I sad ovde imate te takozvane mock-up sličice u koje vi ubacujete svoj dizajn, odnosno svoju unapred pripremljenu sliku. Kada scrollujete dole vidite da ovde imate 6 stranica sa besplatnim mock-up šablonima iz ove oblasti tehnologija. Zatim imate ovu oblast print ili štampa i tu isto kliknite ovde na free i evo to je to što imate iz ove oblasti, besplatne mock-upe. Znači ovde gde ima slika tu možete da ubacite vašu sličicu. Idemo recimo na ovo tehnologija, free, i sada recimo izaberete ovu sliku tako što kliknete na nju i zatim ovde idete na upload form. Ovde vam pokazuje dimenziju te slike koja treba da bude ovde, koja će se pojaviti, kao što vidite 1440 x 900 piksela, tako da vi ako unapred izaberete ovu formu možete pre toga u Canvi da napravite sliku ove dimenzije. Znači u Canvi izaberete onu opciju Custom Dimensions, odnosno pojedinačne dimenzije, ukucate ove dimenzije i tamo napravite svoj dizajn slike i sačuvate, a zatim tu sliku uploadujete ovde. Tako što kliknete ovde na upload form, upload image, kliknete na sliku koju ste spremili pre toga i kliknete na open. I sada pošto ova slika nije napravljena u onim dimenzijama koje su predviđene za ovaj mockup, ovde možete ručno da pomerate sliku i da je podesite za ovaj okvir kao što vidite ovde koji će se pojaviti na slici. Ovde možete da stavite sliku na sredinu, gore, dole, po visini, po širini, možete da je okrećete i tako dalje. Dakle, možete ručno da pomerite sliku i da je namestite, ali najbolje da pre toga je napravite u ovim dimenzijama koje sam pokazao. I kliknite ovde na crop and continue. I evo dobili ste tu mock-up sliku, znači gotov šablon u koju ubacujete neku svoju sličicu. I kada ste završili obradu, kliknite ovde na download i izaberite ovde veličinu, odnosno dimenzije slike, i slika će biti preuzeta u vaš kompjuter. I evo dobili ste takozvanu mock-up sličicu, odnosno sliku koju možete da koristite na vašem sajtu, na primjer ili na društvenim mrežama, s tim da ovde u ovom delu ubacujete svoj dizajn i možete da stavite šta god hoćete kada napravite sliku, na primjer u Canvi za taj dizajn. Kada ste završili ovde, kliknite nazad na Smart Mockups i ovde imate opciju da napravite nalog, da se logujete, znači besplatan nalog, a ovde birate kategorije i kao što vidite u svakoj kategoriji koliko imate slika trenutno, odnosno mockupa. Evo kada kliknemo ovde na društvene mreže, odnosno social media, ovde su ti šabloni koje možete da koristite kao mockupe, naravno ovo je sve u plaćenoj, odnosno premium verziji. Ovde takođe imate opciju za knjige, ali u besplatnoj verziji imate samo ova 4 dizajna da napravite 3D koricu vaše e-knjige. Toliko u ovom videu, nadam se da ćete naći u ovom izboru neki zanimljiv mockup za vašu promociju i videli ste kako možete lako da napravite to. Naravno pre toga morate u Canvi da napravite odgovarajući dizajn koji želite i da ga ubacite u ovaj mockup šablon.